ner malaken yam biya kamal ka no online tv channel to kon keller me goro be kon lingwase me no take me bakwen ya ko do badane na ci korea to ga jere wi ka motot payam ko ror kanti bana madana ci to tine ron wani bana jelinga gwa kan konon yam gwase me mi jiram jidit gor jen o dere lermde nywa nasim ko ken mande ko dan tiki ja gwase me ngum yod general well nyaka mai ka jere nuari ka motot payam an wala shanga jandang rawi de diej ka pay di ron kinda dang rawi jandang rawi diej chana tine rodan ngu me yod wude me yoda mai ka jamone ngu yoda mai ka jamo bana yig writing en la rame ko gorjen o de yenaling wude me shwale general welnyak general welnyak jen en Nuer ranwari en Nuer by tribe you know ke jarun wanga me chala do jen shamma che je yot che motot payam che je yan mach you know che motot payam che je yan mach ka do bran yode motot payam ke je awa motot jen a strongul ka lo Nuer lo gwan me bum bum me cha ma de me yotin rein wore you know name chebene la chok kanwer community ke lo chinat ga ke chinat nger kata danan de Nuer der mishir kana me der jen non kaje chaje view lo jen a betrayal against his own people ala chen Nueri ke de larno a chaka nangre ka ke chaka gwan ke chaka kwak betrayal ramimo shit gwade neke chaka lok karada dien chala do general welnyak cheneke chaka lok nyumone itu wan gaina lungo de maju yon ka motot ano a general welnyak kamena na chawi gwada me men yot general welnyak yot maikeje why did welnyak attack Nuer civilian jena gurjen o baje ngajen o loyal ka kirma yadit loyalty to kirma yadit ko general welnyak aramkel michari pod no jen a strong supporter ka president self kirma yadit alo chunga kel ka self kirma yadit ka self kirma yadit a jang a dinka by tribe you know wa general welnyak wa jen new the road kirma yadit no chunga kel ka nga chunga kel ka kir wa gorne wo baje ngach akir ano ki baje recognize militarily and politically ko bo kula take a position ka kuma kirma yadit ka jawdana chalad wajen desired ki men gore long wo baje recognize ka baje promote kirma yadit chalad onena welnyak want to gain favor or promotion go on promotion ki go ne gain ki baje ngach within South Sudan o bu kum kirma yadit baje ngich ano jen ramloyal ka kirma yadit even if it mean turning against his own people a chang ba jogdo ba jar yene ka ti kon lanwari wa general welnyak der lat mishit kana mo ko baje baje ngich ki baje promote ka baje recognize a kirma yadit ngai kono no te dun wan chala longo queen wari anware cha kanti ni ken cha guje no kanti ndambon wan ka hostile to motot payam ko motot te ko uror kanti majak general welnya ko te ko hostile kanti mera muku support kirma yadit so gente ko style kanti and tema en general welnyak ba je label alo a sell out by the Nuer ba gije no chanuari chaka kwak okay ko tema Nuer to ngwane Nueri di Nueri so je charna chaka nyono no angumli ngajen wo general welnyak icha macha je yodona kengu mi de chola no jene sell out kira mu Nuer kwak ke traitor Mugoro da ga Nuer innocent people da ka jago ba kan nak kuma kirma yadit
ka gwad mi ke jen o tek Nuer medit ki mede gujen o gwaya kashin Nuer ko ne la politician mane general tanin chigan gujen o tek Nuer tek mugwa so na me bejamat so munyo dode Nuer karudien gor kano bukan gujeno aduobo dien de survive ko at this moment cause mila ne ken ko la jarol ke la rana defect bo ken mi mila ine mi Nuer aduobo dien de Nuer dien ganga jamo man yam ere ilar kaname kan tar kamandan en to koro de ke jakana kolat no justify cause for the attack Motot fonde si military Guam Redayton. Motot was not a military target. Katal ripon mishala do take an eighty and winami. No wall. Bakula Gujano and a me tuoga, come the injity and the injity. Dundo meant tetin quatar generated contila civilian, ko by yelling a kirmayadi no shamacha yornador nuari, Nakur Kanti, menu the guano, but take a credit. Kalien kirma yadit ke kana me jaga kon ko biloidan be jada longa je kamandana chalare dwaran kone kono chalga Nuer ko chane ngaje no kirma yadi ne kono ko targede tama ka Nuer mi ci kurcherum ka Motot ko kanti ke ramlo yal ka kirma yadit den be kirma yadit be helicopter be jak ne re lo Nuer ko be wudu mo be jo log mala yal keje ko kim yadit gora ne ti mobi yalo yal keje tibu Nuer kula tagrar rei kortin kontin batogan kire baga kula nakel tamadan chen Nuer ya nagden ba shoka ke kane ko la general so right now ka social media many Nuer youths have taken to social media to condemn Nyak action okay manana chalat a shengni man chala dan wo ka din dangro chamoy ka bodo karam kel me chayen so but kanala dan wojen chaje kefke chaje nang nem but chalan yen wojen chakor mo chaje to ka Motot karan a supporter kirme yadit so this growing frustration that some Nuer general align with the regime that hold their own people instead of defending them jekalong jaganat ko bloinat bajet mugay karam mo mela Nuer ka bajen lela wa abor chonkel ke kirme yadit Ami bej. Some community members can worry no kono de na de take mat. Nuer pangen de take mat ka de take resistant ka exploitation dan to ogwadme. Ko kontem kono chi konte ke internal betrayal. Ne ite tenere dan telat ke tichodian lot telan Nuer la ken ka betray run bran wutu en kir supporter so na mo bejelong. Pai kono ngaj pan ga jeno ka ko bo cha kwer mjidit cha jenong. Ala kwar SPL ayo ndana pay kwany ka kwanya ken itin konin chunkel ga kirma yadit kami chokulo kana lo jen shiran SPL ayo chaw yaran kirma yadit what will happen to him barwante chalat go ke so ma chalat gwata me general Nyak chanid ngwan chikan jigano mijak here is my final thought okay if General Nyak truly attacked Nuer civilian in Motot to gain recognition from President Kir, it is a grave betrayal of the Nuer community and violation of both military and moral code. This incident shows how politics and ambition can deeply divide a community if not checked by principle and unity. So, chirgamishalingo, General Nyak Ramkel Milan Nuer, Mishunka Nueri, but jen a supporter dun Kirmayadit Manangni Nueri. So anyway, chirkajo shalinga. Shamandan and Dong there came Yadi support a shelling. A one letter cockent and corner big queer banaka link, got the down and Ben, be at a malpa by.